Anya laki din! Mare, adala kong amangga? Hay, unay kan mare. Siguro, nuulag na ita, tinukaw na kan, salbag. Anya? Day tama ni neta. Sang-sangwam day talago kamangga, anya lagi din. Ayun! Jakmot lang napansinan. Una yan? Sus! Kasla amin na linaod day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita da kita nagdadakal amangga dita sangom. No niya unay ayat ipampanunutam. Si kakit dimat. Nagado manan ana ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat igatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay, mabid lang, mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, Mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay, iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, Mare. Kat, saan mat ajay oras timangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni baklita, Mare. Inakman gumatang iti si daan me. Ay, katwa na. Barang saan pa yan nagsara? Ala, mapan ka nga rudan, mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yun day a babae. Rabi nga mangan ti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit di mat, mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Ado mo ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamo tayo ngay. No adamot aramiden da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil panunot mo, Maritonya. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, Mare. Amok ti mapaspasamak iti biyag na day Brenda. Awan asawa na. Ngam adaw ti lalaki na. Iyus. Anya? Iso nga amok. Masikog day jay. Agasam man. Kundi gatang iti mangga akanen na kanumot kit rumabiin. Amok. Agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaganakan ka, ha? Ay, amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad adamadi aka ipapanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kaigam iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan mare, iso timbaga na, iti simublad kayan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan amabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko na. O, kis ti saba. Ta ibagana pa ikan kang kaado ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga mare. Matungpak day iti left and right kunak tumat. Ala tumpaam. Maruwam ababae. Day tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y, Lablabidam ko ng pailang, ha? Ni, apay nga atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay yung tersena ni Bakla. Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya?
Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matin imbagbagang agnginawakon. Kantidakas na pa'y, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, iso din na kasi kong kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa'y, Day, tati maganap mo salbag ka. Awanan ka itibain. Amin matan kat ikam itidakas akay papanan na. Maminsan pa ito niya. Maminsan pa ya, salbag ka. Ay naapaw. Una yun dahi kulay ti rupam si kato niya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tama nga no si kati pagdasalan ti pungtot ko iti Deja Brenda. Oh, si kapay lang kadaganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at tila mapan mo ibagbaga iti tersena ni bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kap nekam atumpa. Sumardan ka kuna. Ne, dayta ngamin ti paglaingam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam to pa'y tapno tungpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tungpa nga awan patinggana. Anya lakit din. Ay, naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Ay, wan mare. Maminsan pa'y talaga amapan istoryahan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko kankwana. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan kuha na. Ay, marurodak man iti tattao akas kankwana. Saan ba't nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay ni iti kasdeng aramid na. Sabagay matket ni, ah? Awanan ba inday si aton niya? Ure man no aglinipat kami, kumari no kasdeng mutlaang ti ugali na. No awan kumarik awan laang, anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang ay raman, mare, unay kan? Ag kumari talatamat, ah? Unay yan? Sino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, mare? Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam, mare? Di ka man agin didi nga awan ang mo, Marilisa. Anya? Kano na palabas kayo idikalman. Nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Un mare, naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod idikalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kami Amo, mare. Ti kuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay sika talaga mare, amumot nga adda asawak. Kan maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Oho, amom itapanawan. Adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam kat adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit din. Apay, mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, hindi pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag. Adda saan anasayat ngar aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, siga talaga, mare. Amin mata na makita mkat ikami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak kunak tumat. Ala,
Adakan ka day tamar. Ngamno siya. Saan ko apat dyan, tibagbagang? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinangibagaan na mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimad a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak numakitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadua na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabidan na. Payman day jay a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day ta adamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ah! Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay di balay damare. Kasarita man na imbag. Wan mare, talagang aramidak deta. Saan laang apan nakisarita? Talaga ang matungtaken maisagunot ko day jay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka moten iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak madlatan, Lisa! Talaga adamagang pailaang no apay atinumpa ka. May sapay. Hoy! Anya ka din tiyar aramidam! Salbag ka! Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang-urgukan ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimad a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tilamad tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon day takin nilakay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaruno. Anya? Kit nan ano nga yung tirupa na? Bibiyang kukumay ti rupa na. Tinapatag kanya. Natumpak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tirupa na no kasta. Sapay rapas si dakula mo. Sa anak anaasikan ko analakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apong tot tinagari iti bagik. Ay, yan laki din aya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day di ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwana. Ay, bakit? Nagalas ti ugali na day di ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din! Nay, lana mo day pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Tagtal na ka. Abay, nasaniitan day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man tauray namin anuda atong paang day tarupam. Kat saan kalata ang mapukpukawan iti namnama amang ipapan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamat itong pa. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalim. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita man, saan pa yan atumalab day talanang ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatrace pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Anya laki teng.
Ay nabaw! Ha? Kung laki din no asino kan, si kamagayam to niya. Ay, Si Kamat Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkitam kanyak, takas tao na yapan nakakigtot mo. kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang am. Anya, Day tagayam ti bagbagada, tinungpa ni Brenda, kinlisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka iti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali akay papanan. apay, adaam mom aya itinapasamak si Kakardaw, takas ta ti bagbagam kanyak. Alaman, Amo ka. Alangan mo asang nga ibaga ti asawa kanya. Ay sos to niya. anya, Nimbaglangan na. Tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kung ti asawa. Ay salbag ka. Baliwam day tangaw galay. Tani. Kaasi mo day tarupa mamatongtong pa. Gapulang iti kinatarabitab mo. Anya laki day. Oh, nakita man na dito imot ko a pinyak ng orange. ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si Kakit dimot mare, awan mat ibagbaga. Anyat amok, no plan-plan manan ang mapan imbagay iti tao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao, gapo iti kas nga aramid mo. Kwa? Pasensya ka kuman mare. Ikarek, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at no pudno na itaga imbaga mare. Tungpaan ka kumankat. Yay uray la ag-black day tarupam. Makapakay blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na ti ginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha! Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan mare? Si Kakit dimot? Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko idi kada kayo ka ni pare kulas. Aklo na ka naglablaba sa kunay. Nasaya at kitdi ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko mamare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang ah. Makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamanaknak mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay iti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit mare. Nasakitan da ito'y rupak iti tungpang awan patinggana. Husto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.